Aprang si kardom kadu kawe fanta lapen churolo kadu kawe la karbitich YouTube channel long subscriber doan mate a family doan fanstame athemanali tumna kaching hon mate nang support do na jok pini labangso channel karbitich 2.0 YouTube channel abangke 2k an playing igelo mate complete igelo la sila an so senali tum nang ching hon dunon la penang support dunon la son thak thak mo non bangke direct 3k an lo target bangke la sila ta nang litum nang pe playing nun panang ching hon dun po positioning thelo la pen la so video lang nang litum non mandu abang pu abang phile lang pusta me nang litum phan tuning rig lo comment nang pidun thai phansi athema ni li la so video a comment long sinili giveaway bang select pon po mate random comment li random comment ni li la son spin po la pen koma comment si aprang ke bang ma la bang la tumbang ke long ikpo la sikadu ka veta la non so video lang bom plan nang litum mesen comment pi gon la pen video ka an ma share igol la pen pini bangke nili la so video long nang thani pu bangke free silai machine mate saving machine koson sinali tum ka apply dun thegima jola sopu thak si pini nili ethethi nives tami nali tum hala so video arlo nang than pon ikpo la pen kadu ka we phana tuning ri iglo nali tum video ki cheng pen kichut an langon la lo pole nali tum ka apply nei process ma nali tum chini ikpo la si pada depin penali tum labangso YouTube channel long jong si akimilang pole nali tum subscribe ikon la pen nilimen bangke kadu ka weta chini lo nilimen la ki Avinash Teron lo tangte pada depin pen intro bang asap so nali tum lang pon ik jog jedet po athema la bangke lun ta kali la ki intro penak pose nali tum aji sosta me lang pon igon la pen video arlo le jethan pon lonang tangte intro lang igon lapen aprang sini lidak ingson soni nali tum phan dak nang than pachini paprang po lapen det koson se form submit ning ma lapen form fill up ning ma lapen koso dim se submit ning ma labang nang litum video kijut molom mate ang bang molom nili nang than pon ikpon nali tum phan las nali tum phan tuning rilo video ki chengpen kijut an kilang thori apan si lapen dak highlight asap so nili dak napik lang pon nali tum phan lapen nali tum dak thek pon long po nili dak asap so zoom vung mat si lalo scheme men banali tum dak thek pon long po free saving machine scheme lo lapen dak launch banke PM Narendra Modi si dak launch pon lo lapen state banke all state of India lo lapen beneficiary kelongi tum banke poor and labor women of the country mate kiduk nai lapen lason nanani sai kachu tiki jol kachongdat jol tum pan sidak la so scheme bange kelons pon mate kilong pon po lapen major benefit bange nang tum benefit kilong bang dak machine saving machine mate silai machine la pe Choi Keroi la so machine sidak bange kiron pon po lapen aim bange nang tum dak thek pon long po motivate women to become self dependent by earning in income lapen koma bang pitum si la kachipaduk nai ma jo tangka phan mate imithang chongdat voi ila tum hanse dak kipi po mate kiron po la pen application mode banali tum online bang kenon dak ingpu pelang sta me du ikelo ase offline online ta dak apply ikme la pen website lo nali tum so website www.indian.gov.in long dam lo humri dam lo pole nali tum details bang dak penali tum chini pon po la pendak post category ban nali tum thek ponong po central government employment scheme lo la bangke la pen benefit bangke nali tum dak thek ponong po following are the list of benefits under this scheme wala number 1 nali tum lang pon igo number 1 bangke under this scheme free saving machine are provided to the poor and labor women mate kiduk that abang phi la pen nason nanane hajra kidun jo nason ki claim abang fitum hasi dak bange kiron pon po mate kilong pon po lapen ing si state long sta me dak 50,000 women tum han pipon po mate arlo so pimar tum han pipon po mate 50,000 suri pocket la an bangke ron pon po la an abang pi tum bange long pon po so machine bangke lapen dak number 3 long bang the economic condition women the families will be better make life self dependent lapen kiduk dia abang fitum han si dak
pipon pop sitoklo lapen in urban and rural areas economically weaker women get benefit under Pradhan Mantri Free Silai Mission Yojana 2022. That's rural tame urban area kidutum tame like to get certain marmata also pimatu that long population scheme. Level 5 number long talk bang kenali tum dak pore ponino. Moreover, this scheme will be make all women of the country stand on their own feet. Mate imithangking kampenar jap thip jela son abang phitum han sidak kiron ponpo mate kipi ponpo lapen also in the motivate this working women country or employment. This scheme has been implemented to some state like Gujarat lapen lason dak an state fan do iglo pilo lapen that dak lason ason son kitok do lang lasi first bank all African mass citizen India amunit India deadlong kido amunit mate abang fitum nang pola pen secondly bang kenali tum candidate 20 years spend 40 years ang bong an bang kenali tum la anarta ba atum bang dak scheme bang long ikpo yelo sona la pen da annual income maximum dage nali tum 12,000 an income tum bang nang po long bang ke tapi under this scheme lapen lahai bang anani tu lang pon igo la so video description ostami link bang pidat penili lapen details nali tu madapen klardak pen lango lale nali tum apply dun igon lapen documents kinai bang nali tum like chini sikinang solo documents bang candidate Aadhaar card dunang po lapen ingsi identity card nang po lapen age certificate nang po lapen community certificate nang po lapen income certificate nang lapen passport size photo nang po lapen dan mobile number lapen the disable में medical certificate if disable jong sipinia ki so high hui double dan tu maso certificate nang po lapen if a woman is a widow her disable widow certificate nang po mate widow mane lason hemipi yo lason do pulo te certificate tata nai si lapen kai apply ning bang kenali tum dak tok bang nali tum thek monang po ke planning labang online method los tamini linon offline panali tum hana paklang ikpo nasionali tum dak chonghong ik chano nilinang pon ikpo form bang nang paklang pon po lapen a form bang la hello nali tum la screen long stami thek pon long po application for the free supply of sewing machine nali tum dak sel thek pon long po la athak tok thek long yo application for the free supply of sewing machine lapen aprang si la form bang la hello la so form nali tum nai pute nili fan whatsapp bosta men humre ko nili na sen ikpo lapen name of candidate koma bang pc apply duni ma la so abang payment dak tok nang po lapen dak male female nali tum dak pen select nang po lapen address nali tum dak pen klar dak pen tok du nang po address bang ke lapen date of birth mate age nali tum dak pen fill up dun nang po lapen a form bang la ani kisung ave ka fill up mate ke tok nang bang ke lapen caste bang nali tum dak pen select pun nang po st sc labangke lapen under the reason of saving machine request asila bangke nang litum dak pencong wai punang po the option for ando afrang si bangke kiduk det pase nili so machine bangke nai pujat ta dolo lapen dapen district widom lapen dak do lang la district wife ason do lapen handicap to dolang jong se ari akeng jong se pini problem damun edat do mate ingsiari hinodak jola sontum hanta dak doila si labanali tum dak pen request donon dak ingsi tum dak pen choice ponang po one number पर जाने तुम दसन टिक भी दोनों two number पर दलसन three number पर दलसन four number पर दलसन टिक भी दोनों अपन annual income नंगली तुम dak tok nang po annual income nangli tum ki kom nai dak 12,000 an nangli tum tok nang po annual income la pen is saving machine was received previously jong se aprang ta long don no polo to nangli tum dak yes mate no tok don igon la pen from whom the staging was trained mate dak ta lason karjudo mantu sila kiroi banali tum charlie malaso charlie tang do pol nangli tum dak pen tok don me jong sa avi pole dak nangli tum tok de ta chala pen passport size photo enclosed or not nani tum daga yes biduna te choglo la pen la po kung thekloi dak signature of applicant nani tum signature dakoma bang pu bang pc apply duma so signature nani tum dak pidan ignang la pen candidate to be enclosed la pen dak kenang sot bang dak documents man dak tok thailo nani tum dak pen thek mon lang po la pen a form bang la anchot lo la se
thi hek a form bang ta dak la an fill up bang nang o ekisong thang ta vedak nasi la so form bang kadu ka veta fill up thegi la pen la so form fill up det pen a fit nang le tum ki jog dam ning bang kunat ma la bang ta ni lino nang than pon ikpo la pen aprang sinang le tum arju dam iknang po block along stame la pen block long arju dam pa prangon jong sila scheme pon nang le manang le ma la pen arju hor no nang litum area long la so scheme duma avima labang arju hor nang pon nang litum na arju hor det sinang litum chini det si nang litum na so form bang fill up igo la pen kuna si ke thondam ning ma labang ke nang litum arju paprang igo la pen dak thondam lo te nang litum joglo yo harmu bang la an chotlo la pen non dak ni litum area bang ni lik do vega dim bang non la so scheme bang ke ajhak tum long den lo la pen long le lo long lela apen jong sna litum area long stame do pulote na litum arju iko prango apen arju det pele na litum apply dono lan chorlo a process bangke la pinia video ta na litum asap soves tame ning sample apen chini ikpo thek ikpo sining thelo la pen la sonsona video kilang long bo mi apen na litum subscribe pri pin pen na litum dam igrinon la se subscribe go la so channel bangla pen bell arjan ta dui dak na litum berpon igdeno Nasipinia video long malan chola la pen dome thangme kado kabe karbiti 2.0 YouTube channel long kelangara do on panstamin nilihin pen kardom